Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Libani ikorera mu murwa mukuru Beirut yashishikarije abanyamerika kuva byihuse muri Libani. Iti mujye ku bibuga by'indege mubazitike ihari iyo ari yo yose yihuta ishobora kubasohora muri icyo gihugu mu buryo bwihuse muve muri Libani. Ubushyamirane burimo kwiyongera cyane mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Iyi nama ambasade yagiriye abanyamerika bari muri Libani ikurikiye indi nama nk'iyo ngiyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza David Lammy yagiriye abongereza yo kuva muri Libani. Avuga ko uko ibintu bimeze mu karere bishobora kuzamba mu buryo bwihuse cyane, intambara ikaba yakwaduka. Iran yasezeranije kwihorera bikomeye kuri Isiraheli, yageretseho urupfu rw'umukuru wa Hamas Ismail Haniyeh wishwe kuwa gatatu mu murwa mukuru wa Iran Tehran. Iyicwa rye ryabaye hashize amasaha make Isiraheli yishe komando Fuad Shukr wo muri Hezbollah. Ni mu gitero cyabereye i Beirut. Hari ubwoba bwinshi ku mutwe wa Hezbollah wo muri Libani ufashwa na Iran ushobora kugira uruhare rukomeye cyane muri uku kwihorera kwa Iran. Ibi nabyo bishobora gutera igisubizo gikomeye cyane cya Isiraheli, hakaduka indi ntambara ikomeye cyane. Hezbollah yohereje ibisasu bya rocket bibarirwa muri za mirongo mu mujyi wa Beit Hillel mu majyaruguru ya Isiraheli ahagana saa 6 z'ijoro n'iminota 25. Amashusho yasakajwe ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza ubwirinzi bwo mu kirere bw'ibisasu bya Isiraheli. Ubwirinzi buzwi nka Iron Dome bufata izo rocket. Nta bantu batangajwe ko bapfuye cyangwa se bakomerekeye muri ibyo bitero. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Jordani nayo yagiriye inama abaturage b'icyo gihugu bari muri Libani kuhava ako kanya byihuse, ndetse yaburiye n'abandi baturage bayo kutakorera ingendo. Libani uyu munsi ni ibihugu by'amahanga bigira inama abaturage babyo yo kutajya muri icyo gihugu kubera ko isaha yari yose intambara yakwaduka. Canada nayo yaburiye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri Isiraheli, yiyongera ku nama yari yabagiriye yo kutajya muri Libani kubera ko mu karere nguko ibintu bimeze bishobora kuzamba kurushaho nta nteguza. Ambasade ya Amerika muri Libani yari yavuze ko abanyamerika bahitamo kuguma muri Libani bakwiye gutegura uburyo bwo guhangana n'ibibazo bishobora kubaho, ndetse ngo bitegure gushaka ubwihisho bashobora kuzamaramo n'igihe kirekire. Iri tangazo rya ambasade ya Amerika ryavuze ko kompanyi nyinshi z'indege zabaye zihagaritse cyangwa se zigakuraho ingendo, ndetse na kompanyi nyinshi z'indege zacuje amatike arashira, ariko uburyo bw'ingendo bwo kuriha amafaranga bwo kuva muri Libani bwo buracyahari. Abantu benshi barimo barasiganwa n'iminota bashaka gusohoka muri iki gihugu. Ibiro bikuru by'ingabo za Amerika Pentagon byavuze ko bigiye kohereza andi mato y'intambara n'indege z'intambara muri aka karere ngo bajye gufasha Isiraheli kwirinda ibitero ishobora kugabwaho na Iran n'imitwe yitwaje intwaro ifashwa na Iran. Ubwongereza bwavuze ko bugiye kohereza abandi basirikari, abakozi bo muri ambasade ndetse n'abategetsi bo mu rwego rushinzwe umutekano ku mupaka kugira ngo bafashe mu guhungisha abaturage babikenera. Ariko bwashishikarije abongereza kuva muri Libani mu gihe indege zikora ingendo z'ubucuruzi zikirimo kugenda. Zimwe zatangiye no guhagarika ingendo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yashishikarije abaturage b'Ubufaransa kuva muri Libani mu buryo bwihuse bushoboka. Hagati aho muri Gaza abantu bagera kuri 17 bari bihishe mu ishuri ricumbikiye abavuye mu byabo bishwe n'igitero cya Isiraheli cyo mu kirere, nk'uko abayobozi baho babitangaje ku munsi w'ejo. Ibi ni ibice bigenzurwa n'umutwe wa Hamas. Isiraheli ivuga ko yishe komando wo ku rwego rwo hejuru wa Hezbollah nyuma yo kugaba igitero cyo mu kirere mu gace k'amajyepfo ku nkengero z'umurwa mukuru Beirut wa Libani. Igisirikare cya Isiraheli cyavuze ko Fuad Shukr yaragambiriwe mu gitero cyo kwica hashingiwe ku makuru y'ubutasi. Hezbollah ntabwo iremeza urupfu rwe, ariko ivuga ko Shukr yarari mu nyubako icyo gihe icyo gitero kigabwa. Abategetsi ba Isiraheli bavuga ko ari bo bateguye igitero cya rocket cyabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize mu gace kigaruriwe na Isiraheli ka Golan Heights. Ni igitero cyiciwemo abantu 12 biganjemo abana.
yahakanye ivuga ko nta ruhare yagize muri icyo gitero. Mu itangazo yasohoye kuwa gatatu w'iki cyumweru, Hezbollah yari yavuze ko ibyasenyutse bikirimo gukurwaho kugira ngo hamenyekane ibyangiritse mu by'ukuri n'umubare w'abahaguye. Icyo gihe Minisitiri w'Intebe wa Libani Najib Mikati yamaganiye kuri by'icyo gitero, avuga ko ari ubushotoranyi bweruye bwa Isiraheli. Yavuze ko ari igikorwa cy'ubugizi bwa nabi cyo mu rukurikirane rw'ibikorwa by'ubushotoranyi byica abasivile mu ihonyorwa rigaragara kandi ryeruye ry'amategeko mpuzamahanga. Mu butumwa bugufi yatangaje ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'icyo gitero, Minisitiri w'Ingabo wa Isiraheli Yoav Gallant ati Hezbollah yarenze umurongo utukura. Umwe mu bategetsi muri Isiraheli babwiye ibitangazamakuru ko Isiraheli yari yamenyesheje Amerika iby'icyo gitero cy'i Beirut. Uyu Fuad Shukr byemezwa ko yari umujyanama wo hejuru w'umukuru wa Hezbollah Hassan Nasrallah nk'uko Amerika yabivuze mbere. Amerika imaze igihe yarashyizeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika ku muntu wese uzatanga amakuru y'aho uyu mugabo aherereye. Imushinja ko yagize uruhare rukomeye mu gitero cy'ibisasu mu mwaka w'1983 ku kigo cya gisirikare cy'umutwe wihariye w'abasirikare b'abanyamerika barwanira mu mazi no ku butaka, aba Marines. Ni igitero cyabereye i Beirut kicirwamo abasirikare 241 ba Amerika. Birumvikana Amerika yari gutanga ikiguzi cyari cyo cyose ngo uyu mugabo yicwe. Heret Rek ni agace kitwa Daiye kagabweho icyo gitero cyo mu kirere. Ni agace gatuwe mu bucucike kandi karinzwe bikomeye. Daiye ukwayo nayo ikikijwe na za bariyeri za Hezbollah. Ushinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Madame Karine Jean-Pierre, icyo gitero kikimara kugabwa yabwiye abanyamakuru ko Perezida Joe Biden yemera ko intambara yagutse hagati ya Israel na Hezbollah ishobora kwirindwa. Madame Jean-Pierre ati ntabwo dushaka ko ibintu bifata indi ntera, nta nubwo dushaka kubona intambara yeruye. Mbere yaho kuwa kabiri w'iki cyumweru, abategetsi babiri batatangajwe amazina bo muri Israel babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko nubwo Israel ishaka kubabaza Hezbollah ngo ntabwo ishaka gushora Libani mu ntambara yeruye. Igisirikare cya Israel nyuma cyavuze ko nta yandi mabwiriza mashya azabaho ku banya-Israel ajyanye no kureba aho bihisha. Byumvikana ko igisirikare cya Israel cyateganyaga ko Hezbollah yahita yihorera ako kanya cyangwa ikagaba ikindi gitero gikomeye. Impande zombi zizi ikiguzi cy'intambara yeruye ishobora gutuma Iran yinjira mu ntambara mu gushyigikira umutwe wa Hezbollah ikoresha aho ngaho muri Libani. Igitero cyo kwihorera cya Israel cyari kitezwe na benshi nyuma y'igitero cyo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize cya Hezbollah mu gace kigaruriwe na Israel ka Golan Heights. Ndetse guverinoma ya Israel ishinzwe umutekano yari yahaye uruhushya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu na Minisitiri w'Ingabo Gallant uruhushya rwo gufata icyemezo cy'uburyo bwo kwihorera. N'abantu 12 biganjemo abana baguye muri icyo gitero. Iyi gitero byemezwa ko cyagabwe na Hezbollah. Cyari cyo gitero cya mbere kiciyemo abantu benshi hafi y'umupaka wa Israel na Libani kuvuga icyamirane hagati ya Israel na Hezbollah bwafatije intera mu kwezi kwa 10 mu 2023. Ubu bushyamirane bwafashe indi ntera nyuma y'igitero cy'umutwe wa Hamas muri Israel ku itariki ya 7 y'ukwa 10 muri uwo mwaka. Igitero cyabaye imbarutso y'intambara hagati ya Hamas na Israel muri Gaza. Intambara imaze guhitana abagera ku 40,000 uyu munsi. Hezbollah ishyigikiye Hamas isa niyafunguye urugamba kuri Israel mu majyaruguru y'icyo gihugu. Ndetse kuva icyo gihe impande zombi no kuvuga Israel na Hezbollah zakomeje kurasanaho. Ubundi uyu mutwe wa Hezbollah w'abanyalibani ushyigikiye Hamas nawe ugashyigikirwa na Libani ukaba ushobora guteza intambara hagati y'ibihugu bitatu. Ni mutwe ki? Ni umutwe wa politike w'abayisilamu ushyigikiwe na Iran. Ni umutwe witwara gisirikari uyoborwa na Hassan Nasrallah kuva mu 1992.
izina ryawo ubwaryo risobanura umutwe w'Imana cyangwa se ishyaka ry'Imana. Hezbollah yamenyekanye cyane ibifashijwemo n'amafaranga no gushyigikirwa mu buryo bwa gisirikare na Iran. Ni mu gihe Israel yigaruriraga Libani mu ntangiriro z'imyaka y'1980. Icyo gihe uyu mutwe waje uje mu bikorwa byo gutera ingabo mu bitugu cyangwa se gushyigikira abashia bari basanzwe bafite intege nke mu majyepfo ya Libani. Israel imaze kuva muri Libani mu mwaka w'2000, Hezbollah yanze gushyira hasi ibirwanisho ahubwo ikomeza gushyigikira no gukuza ishami ryayo rya gisirikare, Islamic Resistance. Uyu mutwe kandi wagiye uhinduka buhoro buhoro umuhuza w'abarwanira ubutegetsi muri politiki ya Libani, biciye mu kugirirwa icyizere ndetse biciye no mu ishami ryawo rya politiki, Royalty Resistance Bloc Party. Byageze naho muri Libani uyu mutwe wa Hezbollah ubona ububasha bwo gusa n'ufata ibyemezo bidaciye mu nama z'ubuyobozi muri Libani. Mu mutwe usa n'uwabonye ubudahangarwa muri iki gihugu. Hezbollah mu myaka yashize yarezwe kuba yarateze imitego itera n'ibisasu inshuro nyinshi, cyane cyane irwanya inyungu za Israel na Amerika. Hezbollah ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, no kuvuga Uburayi na Amerika, Israel n'ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu ndetse n'ibihugu byo mu ishyirahamwe ry'Abarabu, Ligue Arabe. Aba bose bafata Hezbollah nk'umutwe w'iterabwoba. Hezbollah ni inshuti y'akadasohoka ya perezida wa Syria Bashar al-Assad. Yohereje ibihumbi by'abasirikare kurwanira Assad mu gihe cy'intambara yo muri Syria yatangiye mu 2011 kugaruza ubutaka bwari bwarigaruriwe n'inyeshyamba zimurwanya. Israel yakunze kugaba ibitero muri Syria bifitanye isano n'abarwanyi ba Hezbollah na Iran, nibo yabaga igiye gushakayo. Gusa ni gakeya Israel yabyemeye. Gusa ariko uruhare rwa Hezbollah muri Syria rwatumye imitwe irwanira muri Libani icikamo ibice kuruta uko byari bimeze mbere. Kuba Hezbollah yarashyigikiye perezida wa Syria umushia w'umualawite ndetse ikabifitanye umubano ukomeye na Iran, nabyo byatumye urwango rwiyongera biturutse ku bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu biyobowe na Arabia Saudite, ni mukeba w'ibihe byose wa Iran muri aka karere. Nyuma y'igitero cyagabwe kuri Israel ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023 kigahitana abantu batari munsi y'200,000, Hezbollah na Israel nabo bahise barushaho kurasanaho. Igihe Israel yagabaga ibitero byo kwihorera kuri Gaza igahitana abantu ibihumbi, uyu mutwe wa Hezbollah wavuze ko witeguye rwose gutanga ubufasha ugaha ibihano Israel. Igisirikare cya Hezbollah ndetse n'umutwe wa politiki wa Hezbollah bavuga ko bagamije guteza imbere Libani mu birebana n'amahoro ndetse n'ubukungu, ndetse ko izindi nzego za leta ntacyo zirusha uyu mutwe. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ubushobozi bwa Hezbollah burenze ubw'ingabo z'igihugu cya Libani, kandi ingufu za Hezbollah mu gisirikare ni nyinshi cyane, zanakoreshejwe mu ntambara yo kurwanya Israel mu mwaka wa 2006. Bamwe mu banyalibani babona ko Hezbollah ibangamiye umutekano w'igihugu ariko igakundwa cyane n'abo ku ruhande rw'abashia. Umwanzi wa Hezbollah nimero ya mbere ni Israel. Ivuka cyangwa se inkomoko y'uyu mutwe iragoye cyane kuyumva. Gusa ibimenyetso byo kubaho k'uyu mutwe byatangiye kugaragara nyuma y'igitero cya Israel mu majyepfo ya Libani. Ni igitero cyakurikiye icy'abarwanyi b'abanyapalestine mu 1982. Igihe abategetsi b'abashia bari bashyigikiye uwo mutwe bitandukanyaga n'umutwe wa Amal wari uyoboye icyo gihe. Uyu mutwe mushyashya Islamic Amal wahawe ubufasha mu buryo bwa gisirikare n'umutwe wo muri Libani wa Revolutionary Guards wari ufite icyicaro ahitwa Beka. Uyu mutwe wamenyekanye nk'umutwe wa mbere ukomeye uhuyemo abashia, ni nawo waje gushinga Hezbollah. Iyi mitwe yagabye ibitero ku gisirikare cya Israel ndetse n'inshuti zayo. Bivugwa ko umutwe wa Hezbollah
ari wo wari inyuma y'ibitero byagabwe kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ikigo cya gisirikare cy'abamarines b'abanyamerika mu 1983. Igitero cyahitanye abanyamerika 258 n'abasirikare 58 b'abafaransa, binatuma ingabo zari mu butumwa bw'amahoro z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ziva muri Libani. Mu 1985 Hezbollah yatangaje ku mugaragaro ishingwa ryayo maze ishyira ahagaragara ibaruwa ifunguye igaragaza ko Amerika ndetse n'icyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete ari abanzi bayo nimero ya mbere, ndetse bakaba n'abanzi ba Kisilamu. Ihita isaba ko Israel yavaho kuko ngo ni igihugu kitemewe. Hezbollah yasivuga ko yigaruriye ubutaka bw'Abayisilamu, ivuga kandi ko yashyizweho ku bushake n'amahitamo y'abantu mu bwisanzure bwabo bwuzuye. Ivuga ko ibi bihugu by'abanzi bayo ari abanzi ba Islam muri rusange. Amasezerano y'iswa ya Taif yo mu 1989 yashoje intambara hagati y'abaturage muri Libani, anasaba imitwe yitwaje intwaro gushyira ibirwanisho hasi. Ibyatumye Hezbollah yongera guhindura ishami ryayo rya gisirikare, iryita Resistance Islam, ryari rigenewe kurwanya ibitero bya Israeli, bityo rigumana ibirwanisho. Nyuma yaho Hezbollah yakomeje imirwano mu buryo bwa kinyeshyamba, ariko inatangira kugira uruhare rukomeye muri politiki ya Libani. Mu 1992 Hezbollah yagiye mu matora y'igihugu ku nshuro ya mbere. Iki gihe nibwo ingabo za Israel zavuye muri Libani ni mu 2000. Hezbollah ishimirwa uruhare yagize mu kuba Israel yaravuye mu gihugu cya Libani. Uyu mutwe wahanganye n'agahato wari urimo urashyirirwaho ko gushyira hasi ibirwanisho, ingabo zawo zihitamo gukomereza mu majyepfo y'igihugu. Ibi byavugwa ko byari ku mpamvu zo kuvana Israel mu bice bya Sheba no mu tundi turere twarimo amakimbirane muri Libani. Mu 2006 abarwanyi ba Hezbollah bagabye igitero ku mupaka wa Libani na Israel, bahitana abasirikare ba Israel bagera ku 8, abandi 2 bafatwa bugwate. Ibi byatumye Israel yiva inyuma mu kubarasaho. Indege z'intambara za Israel zagiye zinisha ibisasu ku birindiro bya Hezbollah mu majyepfo ya Libani ndetse no mu nkengero za Beirut. Mu gihe Hezbollah yari imirasa Israel ibisasu bya rocket bigera ku 4,000. Iyi ntambara yamaze iminsi 34 ihitana abanyalibani barenga 1125. Abenshi muri bo bari abaturage basanzwe. Abasirikare bagera ku 119 ba Israel ndetse n'abaturage 45 ba Israel nabo baguye muri iyi ntambara. Hezbollah yarokotse iyi ntambara maze igaruka ishiza amanga, nubwo kuva icyo gihe yabonye amikoro igura ibirwanisho ndetse ishaka n'abandi bafatanya bikorwa. None uyu munsi ni umutwe ukomeye ushobora guteza intambara izashamiranya ibihugu bitatu.